RDC wa Rwampara Jane Asimwe Muhindo nashaba abaturo korese ngute zikozwe mu byanga byabo okwetungura kurabira ombushubuzi agambire ibe bwabire natongozo mu rumogo kushare nguti ibiri om district AG engute zitongoziwe korwa no rwanyindo Cheska omugombora ya Ndeja orukuza kumaraho miliyoni 80 kandi abarukuza kuruganyurwa munabe byaronka nyindo Ndija yo kubanza Ndija ya kabiri Cheska yo kubanza Cheska ya kabiri hamwe na handi nintekateka nkutwakweza ferejo abanyandiza mugumemu umwiri nditekateka ngo cha mara mingi ndiza kujachita ndiza kwizo sonka government erione koromo ogagwayo ubwo kurebeka ngo ne creating access abantu batware ibintu byabo ubutare bino muhanda murungi so nikimanyiso mogo gwasigara nogwa abantu baburijo abanya-Uganda ukureba anti government yakutera ho muhanda konka niwo muhanda ogwe wagukozesa ki ukureba ngo niwo wafuna entasi Injiniyo byanagamba yatereza amasiku go kugira ngo n'inyanya takakozirwe nayo neija kukorwa mustere yato yabagambira ngo mwako gonye no guturumu haro kwiza kushara mu ngorogoro futembayo kandi byakibagambira kizakora kinkiza kukorwa oruguto rundo rukuza kukorwa no rwabuteraniro Nyakikara kurabera Kongoro ukaza Kashasha kandi ruri no buringwa bwa kilometers 20 kandi ruza kumaraho miliyoni nshanju so mirimo yitwinemu no kuhangufya twaruguredinga twarukompactinga nta kwije kindi kireke ngoma kiba kweta bomaga umurunyankore yarake turusindagire ru turateke mukarvatsi aha myanyejo rubase twaramizije bentu rabaho kwekwasa chini poke chenguto turagace kuciye kwasa mwabura bishemwe ya mbwenu umurye cyo nanyanya kusime president with miliyoni igana mukaga za ispensa kutunga za Uganda Road Fund miliyoni igana mukaga mu Rwampara nengutezi nengutibi konka yareba bateze nguto no bateze sente subasa kora nguto akambongere 1 billion abaraganyura mu rwuto rwa buteraniro kurabera Nyakikara n'abatura ba buteraniro Bujaga Nyakahanga Nyakikara Kibuba Rugazi Kongoro Ihoho Kashasha na handi gasha kwa Aiden Bataringaya.